o whao, pe o te toe sasaina le whare pei o le whai ho kōla. E te le toe alwhangaina fo i le limu. O te toe papaoina whaatu pe le whale tau whonga, sā mawhai ngāo sā mua o kutukutu. A wā opa ia, mai le wawau e o le whamamau. Ua ta oto, a o se ana o, ma ua a toa li o le masina. O te le naka tau limaina, pe o te kai tau fo'i whaaro whilima. Ina nei sala le mangana, o na abea lea mo o lape le mawhitanga. Ai wapa ia ma mawalunga le aso, ma ua sau fia lele ai nei le manu na moe a fisia. Ina ua tini lau o le wha moe sa la wasi le au manipo. Le wha moe sa whau, ma olo pito wa a le tele o aso. Ma tautu matai, o fea se lau, o le atini tau wawai mo o manipo lena. Ai ale o tini pa o le ito e pe o le upu I whai wawai. O lea, o te tūlai atuai I tūlanga wei. Soli tumina no o tō pa ia no o tō mamani. E whai ai o leo whaatau waa, ma fufonga tau momoli o le awhionga I le taitai whono, sui o le komiti whaatonu, le awhionga I le ofisa sili ma le au whainaluenga le pule no whailonga ma tusipasi tau loa Samoa, ma tō te whaatano whaatuai. I le sua lau sunga le taitai o le saunina, Reverend Fitu Tiumalu Matua, o le sui whaatonu a onga le Ekalesia Metodisi Samoa. A fiola wa fionga le minista wa onga mamanu, Honorable Seula Yoani Tuaa. Susu ngai whawhiangaina o lo whaanuru iaia o ma whaawau masuri awai. A fio whaanurunga o matanga wenga mo whaalako tukutonga ese amano. Afifio whaurulunga o kampani ma bisinisi. Afifio whaurulunga masui o asosi tawarua Samoa. Afifio le maabe ese o le awala avia. Afifio mai, susu mai, tala mai au. Ni ia le anga le o le atua. Awa o lea watatou ke sila whae le maunga wao. Ai le o le maunga o li lau mea le soifua maua ma le langi mamau. Ma lole soifua, ma le langi matafi. Reverend Fitu Tiumanu Matua, Assistant Director of Education, Methodist Board of Education, Honorable Minister of Education and Culture, Seula Yoani Tuaau, Chief Executive Officers of Government Ministries and Corporations, Principals and Staff of Peace and Providers, Managers and Directors of Companies, Presidents and members of professional associations, ladies and gentlemen. On behalf of the Chair and members of the SQA Board of Directors, the Chief Executive Officer and staff of the Samoa Qualifications Authority, it gives me great pleasure and it is my pleasant duty to extend to you all our warm welcome and greetings. We acknowledge with sincere gratitude your presence this afternoon to witness and celebrate with us our remarkable achievement, the launching of the Samoa Qualifications for Information and Communication Technology. Your presence speaks volumes to your invaluable contribution in making sure that the trainings provided are coherent and relevant to the skills requirements of employers, and also stands testament to your commitment towards achievement of our national goals and priorities. Ai tu sai matatou tu maliananu e au lava o na mua mea i tau tu sa. Ma momoli la palapa o malo i tatou tapa ahalelani. O lea, o te mala awa tuai ma le whaaloa tele i la susunga i le whaapiangaina, la susunga Reverend Fitu mo le tatou sa mina lotu. Na whaaloa.
le au le te asaina le lau whiwhiri o mo o ne whia. O pai o na pai ramo o whono o pai. God in this act of worship. Yo mai a te mātou le mātou o whia mai a roba o mātou o tuma. E pa, tuma wina ia te mātou e ngā ruenga o mātou lima. O ngā ruenga o mātou lima i e pa tuma wina. Amen. Si tātou tātou mai a. Ngāna pa ia e. Ka mole mole a whia mai o mātou loto. Papatiso ma whau wina mātou taitotas. E whaile ni sau ni mai mōni i maratou to. E viso Yesu mātou te ore matawa. Amen. Tātou kui atu i a te ore pese a pese vai tapu. I rona whai mua mua mona tani whau o mole la. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not perish, but may have eternal life. Wao whape lawa na te mai le tua i lara. I au na mai ona te rio tō tasi. Ina i le whano se tasi whakua tua i a te iu. Ai e mo ia loa te whāpā. Rena i aso le kare se mutis. O mātou whaamaru ai le ofuru. O le ofuru. E o mātou whaino ai le Thursday Black. E whaino ai le awareness more domestic violence. O mātou loto tasi. E a fua le arofa. E tama whai e fō ia whawhita au i lea. I to tonu o tātou atu. O lea nā whai mo tō mai tau mai. I aso tofi umo o mātou ofu muria. Le ai e lo se mani. Le ai e lo se whewhi au tō. Au so mātou whātua tua e whaari atu wai.
lo mātou lango I lea whamoe e a fua le alo. E peo le lofo o whaalia le atua I le tātou tusi whaitau. O te tari tonu e le isisi e le silofia le nei whasi whaitau. Tau loto mai e whanau mai lawa le titi. It's the most famous Bible verse. Even celebrities are using it as slogans and inspiration. On posters, on bumper stickers, even having it as a tattoo. Aple nei poita, leo tusi e yo. O le whamatala ina ai le process o le tala le. Or I can say, in this one verse, has God's wisdom. O se tamu whainga le atua, ina ia toi maua sota inga o le atua manu kanata. Mai le ua ia misala, na toi lalo e tangata. God has been trying and trying, creating new ways, forms of communication between Him and His people. We are maitu, we are mai whamasino, we are mai perfecta, wōko lawa I lata pēne Yesu. This is God's wisdom. And His wisdom begins with love and ends with love. O le nei apia, o tātou poto e, I le tatanga ina o le longinga o le protalame wha ICT. Information and communication technologies, the ever-evolving methods and tools and concepts of communication technology. Le tō mai ma le poto, e whaaria tanata, le nei aona, le whairofu. We can see here in this verse, le tō mai ma le poto, ma le tō wha o le wisdom o le tō. Mo le whamoe moe ina ia moa pēr, le sota ina tanata whatuatua ma le tua. Ina ia moa pēr tanata whatuatua le olo. O le au lea, o tātou le pēr. I o tātou whaiva I le ICT. O le alawa o ngā ruenga, o tiute, o whaiva. O le whamanaku le lea pēr. Ia amata mea le rofa. Le tō whā, ma le poto, le wisdom, a le atua. E amata I le poto. E amata I le rofa. O loa loko le I lo ngā ruenga, I o whaiva, I o tiute, whaaria ai lo whaiva. Le ia mea tō mai ma le poto, I paolo pone, ma mea ngalo I lo tātou, le a fuanga o mea. Le una vai o le oa o ngā whauwhango ma o tātou manuia no maros, e mai le tua. E manua I o tātou soifua, mo so tātou ola. Pea tātou talia ma whātou tua, le alofo le tua. Leo I au ina mai o nā taripe e le tōtasi. Ina ia le whano se tasi le whātua tua I āti ia. A ia mo e leo le whāwapa, ono Yesu, amen. Sing tātou tātou. E moni whamaoni uporo wa whiuna pa ia sa whaitau. E moni whamaoni o lofa si esa mo mātou. So mātou tamu whai e ngā mai. Whaatai te maua mātou o lia mai ni aso whakapea. O wāre te tala ino le neipo kalani. Whaatai te mātā leni mga wahe sisi. O le poto mātou mai whakapana ko nei. Leo whau ina mai lau whanau leo poto. Whaatai mo nei na lofa. Mea sino le ngana, le anu numa siusia mana, e whai matoki o te lati sāmo. Tō whāna whautanga o loto sa whasai u mai lawa lam tanga lima yasu, se iau lawa le nei tu wasu. E whai ngā mālo sāmo mo tātā eskese whawhitai no rofu whasoa o mātou. Le sosia ma te mawa ingare, e ala iau ngā rofa eskese, whawhitai te. Whaatai siri lo wapele Yesu Keriso, ta langa e tasi a efu nei te pena I lua sa tau, ina ia mo wai tātou leo le whaara. Pa ngalo mātou sero, o mātou whamoe o mātou poto na mātou malos. Wa ngalo I mātou ma loa whionga e a fuai me le lei me o mea uma, e tausi ai le lei fofua. Pa ngalo mātou manako tere le lei, e vea ia lo totu pa ia. Fulu mu whamai se ina mātou petelea. So swali mai lo mātou te mā, I whamoe moema o te toi mo le lei asu. Ai weise le lei whamoe moe. I le ai o wā le lei. Whamoe mea o atu mu sāmoa. Whamoe mea o nuru mai kāre sia.
Pamoja ni whakotu kutoma. So se mea mātou te whaia ia mo e so i ina, ai awa lawa o mātou me. Ki viso Yesu o mātou o le matalo atua. Amen. Tu mau o mātou rua no me roe le atua te mare fi le nuna no mai pere Yesu Kristo. I manu aftanga ro ngana ne i se o whao. Amen. Lea wa mai awa na tutu le niu le tua oi le tatu wata puia ma mo tatu wata pa aulani. Lea le tatu sa minga lotu na pita i tuna i lai e sunga i whapia menga. Reverend Katunu ti wani matua. O le sui whatonu o a onga le ikaresia mo tutisi. Whaaleo i nai le anano al whaataitele mo u whaala i lau. Ai wese o talasanga mo lia a talasila hai le tatu whaamurui. Whamania le tua i malawina o tutu ai la suma e te tono e kalesia. Ai o te manatu e au lawa o na motu le pā au e loa. O le wha moe moe o le aso. O le wha alawe loa ina, a loa ia. O wha e longa Samoa i maenga o wha matalanga ma viso o ta ina wha te konosi. The launching of Samoa Propagations for Information and Communications Technology. Ma ala Samoana au tu, le asa mwalai ya fionga ile minista wa onga mananu. O le minista fo ilea o le kulenga o whailonga ma tu spasita wa loa Samoa. Ono po se ula i wane tua au. O te wala awa tuai ma le whaaloalo i la wa fionga ile minista o la Samoa. Lo suma te teo saunino, lo suma Reverend Tualani e ye. O le whatono a oma le kalesia me tisi Samoa. A whio whaurungo tana ruema, whalapo toma ese malo. A whio whaurungo company, ma whalapo toma. A whio whaurungo, ma sui o sosi tau loa, ara le atunu. A whio kure a oma, ma sui o a oma, whaawau. A whio le maare ese o le awala uia. O tātou koto ma o whio me tae o talofa lama. Manato le ale to leo se leo I pa ia o se saune, o leo mai eo na pai lango o le fofoma le aso, le pa ia ma na manu tau wei, ua papa au I le manu nei. Manatu foi o leo o saunola au auna, e avere li ima o tātou tau au le lango, I se whanono nā manu, ina I o tō mai le miri I ona manuia, e au li ti ai o tātou whanono moe, whawhitai. Ai rea whana tonu le malama, ma viri tonu le ithia mai, e au no le whamoe moe rei e whaki, e whia whai e se tatalanga, e tatala roa I ai, e portalame mo le whaalau ina, o whaai loka sāmea, I vaenga o whamatalanga mawhisota ina, whaateko ni losi. I le nana whawhitai ma le whama e tia, o te whairo atu ai, le whama e ina o nisi, o ngā ruenga le pūlenga, o whairoga matusi, kasi tau aloha Samoa. I le whausi e ina, ma le tusi e ina o whairoga Samoa, ma anga maa alo ia, I le vaenga o whamatalanga, ma whisoka ina whaateko no losi, Information and Communication Technology, ICT. Vaenga whamuamua, lona tonu o le taiala. Mole lumana ina nui o Samoa, mole tausanga whaatuke, lua awhe lusfutasi, lua awhe lusfulua. Se iau atu I le lua o lua lima, lua o lua ono.
mo o nga le. O le ngānu lue so tau au o tatou pūlenga, mai nā tau e iei rato to mai māma wā, ina tā upu tau whakatalanga, ma whesota inga whātena kolosi, na mawhai ai o na whausia whai ronga Samoa. Ma tui nā atu, mo le whaamauni eina, ma le resitala ina, I lunga o whaawaa, o whai longa o Samoa. O lea whatinonga, Wa mautino ai le ausia o le tūlanga o pito siri o na lelei, ma le ato o tō o whai ronga Samoa, ma anga waa aloa ia, ina ia whaamaria eina na oma, ma anga waa ma na omia. Ma le tala whenai I te tonu o whare whainga luenga. O loi e fōi le au o nanga le tūlenga, I awala whaatena kolosi, e whautu ai, ma te engo ngā luenga I te tono Samoa. Online Career Advisory Portal. O se au o nana o le afso swani tere lea, mo le whaalawi o ino o polkalame a oma whaawau, ai maise tui na atu whamatalanga o ngā luenga I te tono whale whainga luenga. E pei o sila whia, o le sawa to mai le narorangi I le neiwai tau, I le whamaina o penga ta whailani, ma meto tia whaatena kolosi, ia o oma. Whapere whaatinonga o ngā luenga I tono o whale whainga luenga. O nei tūlanga, e mana o mi ai le ao a oma le lei. O tātou tangata, I ana waa mana o mia, mo le ngā luenga. E tāua whoile a o ina le lei, o whanau I tono a oma whaawau. I awhianga o pena ta whairangi, ma au wala whaatena korosi. Ina ia mauti noa le manu. Puipuia o tātou tangata ma ia awhianga, I le whaongaina o au wala whaatena korosi, mō whesota ina. O nei mai ma uma, wa lana ta pena, ma otu ina whaatasi te tono o whainoma Samoa. Ma le nanu ta ina o le pūlenga. Ina ia si tia I tūlanga wa o oma, ma ia mauti noa le lei ato tō porkalame I te tono a oma whaawau, ia ko a oma popo. Ma o le whaamoi le so, o le moni mawina leo ngā luenga o whaatino, mo le numanai manuio a o oma. Ai mesi o le si tia o le tūlanga, o le silafia ma mawaa manaomia, mo tangata whainga luenga o se tātou tino. E whaare ringa ai le ngana whaaftai, I le pāanga o lo whaatupeina me ngā luenga, mai le mālo Australia, New Zealand, e tawala mai vaenga o oma, o le budget support. E mo mori fuki a ngana whaaftai consultants, na ngana lue e whausirunga ma le tusi e ina o whailonga Samoa. Whapea sui oma o le komiti whauwhautua, ICT. Ma le komiti Restala, Qualification Registration Panel, I ngā luenga whita sa whena iei. E le whaamaruina fwoi a ngana whaaftai, mō tātou a oma whaawau ko a oma pupu, I tātou pito la au, I le aoa o atu o whanau, ai maise o tangata whainga luenga, mo le si tio tūlanga, wa o oma mana maa mana o mia, mo le manuia o ati na e Samoa. O le whaaftai, mo le komiti whaatonu, o le pūlenga, ma le au whainga luenga, ale pūlenga o whailonga na tuspasi taua loa Samoa, mo ngā luenga le rei uma, o whaatino ina, e pei o na moni mawina I a sō. Whaaftai tele pa I o Samoa, o poto mai I nei aso, I le whaawanoa ina mai o tō taimi tāua, e moni mawina I le nei whaamua mōre le sō. So fua, a ia mani. Tele la confirma ministra no la
atu ma whaalwalo I lau whionga I o Pasisiga kule ma whaionga ma tu spasi taurua Samoa, whionga tu pa I ina te lua, mo lau whaisana. Whakatau no roa noa. I ama si whakatai, ma whakawhero I e pēngu sau moi e whomare aso. Whakatai o sunga ni taitai o sau ning, o sunga whakawhea ngaina e tū nau e tua, o te talo a mata e tua mua ai, e mese e tausanga ina ai, o le whakatasi mai a le tamā i tātoko a ngame e nei e whiawhi. Ka I ema manu o te mai, ia no tu whaatini o tausanga, e tōpa ia ma whai ngā I ngā leo o esi whamatala. Ai mori le whawhatai, I le taisa pai o le wala au atu, tātou te mawhita le nei a whiawhi. I se tasi le nei o ngā wena tāua, ai pūlea, ai tonu whai le tia, ngau sia tū rama le lei, o a ona whau au o Samoa. I Samoa. Distinguished guests, on behalf of the Minister of Education and Culture, if you want to say what you wanted to our Board Chair, Dr. Maria Taletupu Kerslake, SQA Board of Directors, Senior Management and staff. It's again a privilege to welcome you to this event, the launch of the Samoa Qualifications and National Competency Standards in Information Communications and Technology. I'd also like to take this opportunity to share some thoughts on the Samoa Qualifications, National Competency Standards in Information Communications and Technology that we are celebrating here with this launch this evening. Among SQA's functions, we are the government's agency responsible for developing nationally recognised and endorsed Samoa qualifications and national competency standards. The aim is that students who graduate with a Samoan qualification are equipped with the required knowledge, skills and attitude to successfully enter the workforce in a particular industry. This work is only possible through collaboration and partnerships with our experts in the industries, professional bodies, employers, and our PSEC providers. With this in mind, I would like to acknowledge and thank the work of our ICT Sector Advisory Group, our Qualifications Registration Panel, employers and practitioners, and our education and training providers for their role in the development of these nationally endorsed and recognised qualifications and competency standards in information communications and technology. The role of the industry validates and gives credibility to our Samoan qualifications and ensures that if you meet these standards and are awarded a Samoan qualification, that you are ready to enter the workforce here in Samoa and overseas. There are many pathways and opportunities for Samoa through these nationally developed Samoa qualifications in ICT. When I was studying at high school some years ago, there were no pathways, occupations. And just to, I guess, prove my theory, I'm going to ask you to raise your hand if you have heard of this occupation. So, the first occupation is a computer technician or a computer network technician. So who here has heard of a role, computer technician or computer network technician? Who here has heard of a tech support specialist? A software or an app developer? I see some hands raising now. An analyst programmer? A lot of IT folk in the audience. A data analyst?
What about a cybersecurity specialist? Oh, okay. How about a Scrum Master or specialist? There's a few hands. So, when I was about 6 years ago, I was invited to a meeting and the title of the person was a Scrum Specialist, and I had no idea what I was going into. But that just goes to show progression in the way information communications and technology has advanced occupations and pathways. And so it's really important for us to remind ourselves that whilst we might have been at school 5, 10, some 15, 20 years ago, it's really about the future jobs, and it's about the generation now and what's going to be there in the future. And so what I'm proud of is that these qualifications, which is Samoa certificates 1, 2, 3 and 4 in information communications and technology, are relevant, they're designed to be fit for purpose, and they meet the industry standards both here in Samoa, but also have been referenced to international standards as well. Whilst it's important that we acknowledge and celebrate this milestone and this achievement in developing these Samoan qualifications in ICT, I'm also aware that our work is only really starting now. So the next steps for SQA and myself and my staff is working with our PSEC providers who want to offer these Samoa qualifications to support them to develop their programs. We also want to work with our non-formal education providers to support them using the national competency standards to develop their training programs. We also want to provide program development training to assist providers to use the guidelines for developing programs. There will also be financial assistance through our Post-School Education and Training PSEC Support Fund for program accreditation and capacity building. We're also going to be mapping these qualifications and competency standards to other career opportunities through the work that SQA is doing in developing learning pathways. Our goal is that secondary schools, post-school education and training providers, and employers benefit from these Samoa qualifications and national competency standards to lift the quality of our graduates entering in ICT, in the ICT industry, and support the ongoing training and professional development in Samoa. So for my Ina le ana whakatele, o whio mai le o Cecily, o la Folisano Manino, o la Fosila Fiane, le Paia Manamano, o whio mai le whanoro le Fiafi. Ai, o te minei o le aso o iloa, mai o te ina o le Kipine, e te tala aloa ina ai, o whaongaina, o whailonga Samoa, ma o whaakana o mia. So te ima whate kumulosi. O te walawa tuai, ma whaaloalo, la o whionga le taitai whono, o le komiti whaatonu, o le muleno whailonga, o te spasita o noa Samoa, a whionga Dr. Maria Talaituka Bursley, o le o te ina o le Kipine. Ia e mōmono whatalo whātuile o whakapoto e le nei a whiawhi. Ai nei whaatalu ina le titena o hawawina ia. Ki whai atua seu whautaraha pōpū lea. Ia e tene rawa whetū le langi, whetū la mokoa, whetū la iti. A po lea rawa le tu aina whetū. E iai e hawalona mana manama. E susuru mai ina ia whaa mana malama ina ilo tātou lalo langi. O te tari tono le nea whiawhi.
o le atatou tala loa ia ai lenei foʻi polokalame. O se polokalame e whaasasulu mai ai foʻi. Ia le atamai ma le foto, ia ai mai se ai foʻi. Nisi foʻi tuaina waa e ona tatou whaangalongo atu polasaga o tea. Ina ia whapena ona susulu whaamana malama i ai tupulanga si o tatou atu. Ia whawhetai atu lawa ia latou masa awai nenei I le whausaga, because this program has been in the making for I think over 2 years. So I thank all the people that have contributed to the formulation and development, and of course now we see the final product. Ia whamanuia lawa le atua I le nei awhia, ia whamanuia fo I le atua ia rātou sa nafa fo I ma le nei ma tā whaioi, ia whāsui fua.
na venga e a tātou tusi.